Ge jodana phung kaham. Ge tabuk 7টা baji tongo ge anlogni borok ge toga bazar thangai tongo muktung pai thangha ge ani bugrang sungtini thana po ge bazar khainai ge thumbo muyang ko ma khaturi wathi maman dabo wathi ge hakati phanturi ya kau engko wandal mangkha jigon kolok kolok anti phanturi ngen kuturi engko jakumra ngejinggarong nanya do bel sorok ta turi tongbo Mungkin login borok mungkin bazar pakai mungkin hati rok mungkin mau tisu ko korona jorok hatara kisi tonga tong sotong manja gini dan tonika nanti berarti sana ini tentang hati bazar kai tu karena magana mungkin ang tabung no jalan yang poi pai drop Oke, ang phungni mairok si saya ko, oke, ani login bolok tini bazar hati khai tumat nukuna, oke, tam pai khana rok na phunu gan tobo. Mongke lai phang, tam mo, ko mongke thai phung basilai, oke, moso, teh, jago mana tu khana. Kemang ke jakumura hingke tei punbahan tujak tongo abung ke phadara ton malia sirok phaitlang ne frija dai tonka mongke ko punbahan ngete muya i omoka loti hela tongo i ko an login boro loti hela tongo ya loti cha nei ang chana na pora frung tongsani loti to kisa snamna lebla lagi i ko muya Oke, muya bai loti chanai, te punman songnai di boro. Oke, songpul norong lang puno kana. Oke, ang pungni mairok chawai nge no bai samol kisa pai tukui pekha. Kolom suka kam khai nge tukui sika, di bani mami songnai jani no. Nge tabu kata mami songnai. Mami songkai to tak tisi kos kolom songnai. Ati pono sari ko tisi man to konai ta thona suka boro. Nga ko phatara bosin nomor sipsi batu ja phaino saimia. Oke, mami songsi na ko, mama to sekarang punuka, muya bai loti, te punbahan songnai, oke, fadih mami song lagi na. Oke, sekarang muya kita engkau majeri sekarang muya kita rogi terus songnai, sekarang majeri kamu itu senarom na, muya pria dasa angkarin hagan aku. Karen bau tangka. Ab tu kau le to? Tu kau apa? Iku sekarang sandal wang nama ni apa? Angkai nak kerja apa ni tu? Baik kan ni tu? Nak abun nak hawo. Kau sekarang sandal sama engkau manta. Ab nak
Kara bahan dajak sui akan paijak ang bon simi sonta kunde nama alori na katari mano kisa enggak alori on kisa yang karai box seri kha pun bahan songna bagai enggak karai tungkai thogre nai pun bahan ne bagai mosla hol paiha bahai bakaran thaya jani no hol mandro engkai ko oro pias rusun haising te moso gothang hol paijak engke oro ke pias kicha sekarang bajina bagai tonton kerawoi kini kata pun bahan palas ya kalau mau istilah kalian lah kita hanya selama ayo bisa mau selama waktu ge muya to yang lo iko bisa mau jikangga nanti tidur aku kayak sama sore sini kenapa di nabar pai wate mana naik tongka kisah wate kelas tongka ini wate mama sanjaka ni kumrok iko tikering mau jemah ini tongka kya oh iya yang bo cari ke tilo nah teman tilo nangla kah an mau nyanyi kan aku tamu toh Deko, rosun kane. Kalau masuk kena tangan rosun astar oli, nih sepuluh tangan rosun dijang no. Hai pernah? Nah rosun, oke, ani login barang sana logis ya. Oh, di salah itu rosun, pembahan saya rosun, sekarang kita salah yang nih. Oke, bahasa prasal benang tuh ya, antu kono. Pembahan bah, kita tuh kita prasal, kita baru pembalan, ngomong bagai. Rosun kane di tempat sana bagai. Mie to mungkha nge pun bahan mona kasu tongha nge cera ma ekha to hata wi mungkha ban mai jan nani mon sung sari masina karan kali jalan suka chalo tu kamu lagi deh ini apa baba Mie sabi Kokanta. Ini sedang belajar tentang belajar bayi, bisa membuat hal ini. Bisa harus kayak tentang. Aku apa pakai kan? Walau ada nanti kawalan dari bayi. Auto 산다 생각하. 와가다 그래서 다시 내백해. 이제 나복 산가. 머리 왜 장수 짜이던 거. 나무 짜백 해가 자른 버리느니. 자른 그 양어 빈그 배팅 동거. 그러니까 어서 그 자른 버리네. 그러니까 나는 블ог dinner seneng situ. Bisa karena ketal blog apa lagi ana. Genero gede ane. Video na चालू आहे तुम्हाला like share comment खाली subscribe करून टाका बघा.